Faripi Wow. Trust me. Timbi midongo mu mifuka jugunye pisi ngitarabuda bite mu bugi ndushisha biti moranya budiyo na sitido dahuze cyane ndwica pido nekerezo zanjye zagiyiyo mora mu bicu sinduhinaha wasaze desa yasaze gutya hano sinjyewe nge mbona bucya ibyo nkora sinjya nkubuka borodi nyinshi ku midugudu fata iyo shati makubiduda fata ibiryo hiyo nyunyutunwa demera nyagume hamwe haryo hiyo meze neza ndagusobeka shiramo biti nukumuriro wamini yabaranyemera gengo yiwanyu nyica mu mutwe bidahabanye fitihaniro nimwabonye nza abatungura mugatunura nkabarungika hadi miyobora inzira zibanye nkanamenya kode yo kwishashada kumarira menshi yiri mahute yiriyo ku misozi yimagana warunga ndabuda ati musore ndora kwa masomo yangu huze mu biki narifite dream narifite wa mahirwe yo yandi nari kubona mu buzima bwanjye sinayabaze hari impamvu adayahisemo nge wakanora mu banda kama Mike nakikaraga inyuma ya murasaba kurapa nidovu n'amakiriro turi byabisekuru by'amakafe ubanza yadana tuzugiyemo still ni fight kuba ndumurap miziki yiwacu hari igihishe acyatonekana ndacyateseka ruruvu kubudiri njya gucapa bitotsi byatondo sinjya bimenya bikambije imanga bizamitana bite kurusura nk'urwabarapa nitera kadangi mu gasubuye bandi kuga kumuroka bapapa safari ni ndefu ndacyabuguza ziniga ziwacu zironjoroka zirashubikanye n'abamosiyo uburwapu bwanyu ni nk'ubwahuro maniga y'ukudabura mikolo chaza mudutera n'inkorora muri nyonga cyane imigongo idukana n'isoni kwedi muduca mu maso rekana n'ibisu wisumbira kanuni zanero zahango bagira menshi nuzayobya rap tuzaguhoma y'urwana n'ibindi bigukarisa ejo nejo bundi turi on top niga nasaze gutya nubinyagire ndi kumwe na ca winteri buye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye nasaze gutya nubinyagire ndi kumwe na ca winteri buye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye abana bisanze imbeho iteretse badacuranwa idigirira sadibubaha imbaraga zabikoze badagotwa cyane badahengama badihenura babihabara kwibagirwa rapa hicometse imizi kuduhira cyane n'ink'imiyugiri usubiza inyuma ngo bite kubyaho ko havuze byishe se mwumvishe iki muraho mufite ubukirigitwa ejo nejo bundi nzabahigikwa urashyushye cyane se tubikode aho imbere ntabwo muzahagira mushingure rero dushorerege munigiriza ikoti ry'ubigishamo reka tubikode biva akavumo bigeze aho twahamura imivumo kibamba ni kenshi yihungura ivu tazabona urya ni ku miruho niwibagirwa ni ku miniho n'akakuka kanyuma kakurokora simisha kirize ni nk'inkorora akidatamira ruma kuyiva sende ku buvunderi ni nk'uburozi cundubona ivuta ari nk'ikimuri uruganda rw'uburwuzuye mishenga hari kwiyodobeka mishakura turi kwifunguzo zikangura ingaga uko mwigirasiyo rihacurwa n'izindi haracyari bumbira izuka imirongo turacyacomeka iti yiyizana gakino kadashe gashidemo inzanga mu bukorikora ubugeni n'inganzo niga nasaze gutya nubinyagire ni kumwe na ca winteri buye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye nasaze gutya nubinyagire ni kumwe na ca winteri buye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye. The Track Slayer. Nakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Tayari. Byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sanga arajya gukoresha. Tubafite ibikoresho. Ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop. Kamera zino za CCTV cameras. Yabiri by'amanyarwanda ndetse nitagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV camera zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya. Mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi. Ku giciro nk'icy'umuneke. Hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho urumva ibaza nawe Sankara mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki
bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Ya aracyari Canada Premier umva. Narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, amasaramanje, imitako yo mu nzu, amagariderobe, ibitanda. Buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture ibaza n'abantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana saramanje byiza cyane hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe kubera ukuntu haba hasi. Ukeneye byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusanga kuri Kwizerwa Arts Furniture. Hey guys, muzane nanjye muri Kwizerwa Arts Furniture aho tugiye kubereka ibyiza bitatse furnitures zo muri Kwizerwa Arts Furniture. Come with me and enjoy this ride. Uko mwabibonye mu rugendo rwacu muri Kwizerwa Arts Furniture, they have beautiful things. Bafite intebe nziza, bafite ibitanda byiza, bafite amatablo meza yo kudekora mu nzu yawe, bafite dining table sets nziza cyane, bafite tables meza, bafite utubati twiza, bafite TV stand nziza cyane, kandi nkubwira yuko ushobora kuzana na order ukayibahereza, ukazana ifoto wakuye kuri Pinterest, barabishoboye rwose. Ukazana ifoto ukabereka intebe ushaka, ugatanga command, bakabigukorera kandi bakadeliveringa neza and on time. Kuri babandi bakunda intebe za kwire n'ukuri nono ziri muri form iteye ubwoba kandi nziza, ngira ngo murabibona, ni nziza cyane, zifite design nziza, ziri very puffy, they're very comfortable, they're just amazing. Kwizerwa Arts Furniture bafite dining table set nziza cyane nkuko muyibona n'izindi nyinshi ndi ugende mbereka. Kwizerwa Arts Furniture bafite intebe nziza nk'iyi nicayemo, ni nziza cyane, iri very comfortable. Noneho iyo bije kuri TV stand, Kwizerwa Arts Furniture barayoboye kuri TV stand nziza cyane, yabera iwawe, yabera urugo rwawe. Babafitiye dining table sets nziza nk'iyi ngiyi muri kureba hano, ifite intebe 10. It's a set of 10 chairs. What an amazing thing. Ugeze hehe uza kureba zino ntebe koko? Kwizerwa Arts Furniture iherereye Gisozi, niho bakorera, bafite showroom muri Gisozi, bakora neza, bafite akazi gasukuye, intebe zabo ziri very nice, the texture they use of the material is really good. Ndagushishikariza kuza muri Kwizerwa Arts Furniture ubundi ugahaha neza. Ikaze muri Vibratas Plus Limited. Abagabo mu gihe cyo kurangiza vuba twabadabagije ngiyi product ya Sanya Powder ibavura mu minsi 10 gusa. Abafite igwingira y'igitsina hano hari ibinini bibavura vuba byihuse iminsi 30 yonyine. Burya rero ngo ukomye urusyo ku maningasire, niyo mpamvu abakobwa n'abadamu twabahaye product nziza cyane hano z'umwimerere. Sweet Mami hari 4-in-1 all infection solution, ni product zivavura babane bari imihango, babara bageze mu gihe cy'uburumbuke, izi bavura vuba byihuse. Iki nanone burya abaganga yabashakanye ntabwo yagira neza, hariho kwiyongera kw'ibiro byinshi bikabije, niyo mpamvu hari ibinini bya Loseway tablet kandi bibafasha mu kanya nk'ako guhumbya. Mushaka gusohoka musa neza, mushaka kujya skin nziza ikeye byanyabyo ngi Moraton oil, hari licorice oil, ni amavuta meza atangaje abavura ibiheri, akaba skin nziza inyereye buri bugaragara. Udushaka kuduhamagara kugira dukorera ngiye nimero kuri screen yawe 0796 dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Mike floor ya mbere, umuryango ni 23.
ushaka product yacu utageze aho dukora delivery, abari mu ntara mwishyura kuri kode yacu mbere, abari muri Kigali rwose ntabwo byihuse motari wacu akabagezaho mu kwishyura abagezeho. Platforms zacu dukoresha ari Instagram Vibratas rwa Facebook, Vibratas rwa YouTube channel yacu ni Vibratas TV. Murakoze cyane murakarama. Dore ibintu bituma umugabo n'umugore bashakana: kubyara no kwagura umuryango, kugwiza ubutunzi, kugakubita ndetse no gukora byimazeyo. Uretse ko ino minsi ingo nyinshi byamaze kwanga pe kuko urwego rw'imikorere rwagabanutse. Niyo mpamvu Mega Global Market yakuzaniye products zikorwa n'inganda zikomeye nk'izo muri Amerika, India na China, zikatugeraho hano ku cyicaro mu Rwanda, aho bagufitiye nka Best X Power Coffee for Men, ifasha abagabo gusubirana ikuzo bahoranye mu gitanda, ikanabungabunga ubuzima bwa prostate. Si ibyo gusa kandi kuko bagufitiye izindi products nyinshi nka Best Lady Care, ifasha abagore kugira ubushake mu bubere, ikanaringaniza imisemburo. Best Fish Oil, ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Best Brain Booster, ifasha ubuzima bw'ubwonko. Best Men Prime, ifasha ku buzima bw'imyanya myibarukiro ku bagabo harimo prostate n'ibindi bice. Best Brain Gummies, ifasha gukura neza ku bwonko bw'abana, ikarinda no kugwingira. Naho abafite umubyibuho ukabije bagufitiye Best Fit and Detox Tea, icyayi gifasha gusohora imyanda mu mubiri n'ibinure bidakenewe. Dukorera Kicukiro Centre, urenze ku karere, ku nyubako iriho ibyapa bya Mega na Goodrich, ahazwi nko kuba Dezami. Waduhamagara kuri 0788 307 794 cyangwa 0788 302 773. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera abasubscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera abafollowers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona abasubscribers n'abafollowers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciro ho ni nk'aho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'abasubscribers aba ari abanyabo. Byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Narababwiye ngo aracyari da premier, wumva ko umusore ndashaka mwitana mukora iki, mutega amatwi mu none filime nuko tuyitangiye. Filime yiswe The Cure, umuti. Hari uwandika muri 2021 ngo hari virusi yageze hano hasi ku isi, urumva ikwirakwira mu bantu kandi mu buryo budasobanutse. Iyi virusi ngo yasizwe itavuwe, if left iramutse bayiretse itisiga itavuwe, ngo umuntu yinjiyemo cyangwa se host uyifite ishobora kuba yamwica amasaha 28. ngo ni virusi yaje ryari muri 2021. Ariko ngo there is no permanent cure, nta muti uhari ufatika wavuga ngo uyu muti ngo wayikuraho burundu. Bivuga ngo ijyari ni kugabanya iki ubukana. There is no permanent cure. Na filime yiswe ngo iki The Cure cyangwa se umuti. Kugezana naka kamwe until now. Tanjaro wirukanga ubashiramo agatajya push. Tayare haraho barasaga. Mugabo masaje afite ivarisi. Haraho bari mu bararasa masaje ari mugoroba. Mugabo zayirukanga afite igihunga. Police zitezamo. Ya filime sasa. Mugabo ariruka za kukamodoka. Itema akoba. Nakubwira cyane da premier wumva. Ira cyane giti business group kuri 6 byawe. Mwanda. Fuck. Victor, calm down. Victor, twagwamaga kuva kare. Proceed to the extraction point. Ati itegura ujya turi mu gutorere. By for instructions. Nuhagera utegereza further instructions cyangwa se mabwiriza turi buguhe y'uburyo twakuvana aho ngaho.
case. ese waba ufite umuti mu kavarisi? Do you have the cure in the case? Arimo uramubaza n'umuganga. Fucking dead, man. Mana abaganga bose twari kumwe bose bapfuye, they are fucking dead. Everybody's fucking dead. Buri wese yabamuhitanye. Muganga afite umuti wa virusi. Confirm that you have the cure secured. Banza mbere na mbere ubwire, please confirm that you have the cure. Mbere na mbere banza ubwire ko ufite umuti kandi uwo muti utekanye. Yeah, we have the fucking cure, but where's the fucking meeting point? Ati mwana nta muti nari mfite ariko hari akanama. What the fuck? They killed everybody in the... Abantu bose twari turi kumwe mu kanuza mu kanama, bose bagomba bagenzi banjye babarasekurira baratwara. Abandi bose barabarashe. Victor, pull over in front of the white building. Ngaho parika imbere y'inyubako y'umweru. See, personnel is on the way. Hari umuntu ugiye kuzanga byihutirwa. Hano hantu se paritse ni. Muganga baramuhereza. Is everything Victor, okay? ibintu byose bimeze neza cyangwa? Guys, we've got an unidentified... Umva turimo turabona hari umuntu uri kwegera umuganga, turi kumenya kuri satelite, ntabwo tuzi ngo ninde. Case is exposed. Ariko uko biri kose varisi barayitwaye iri mu muti. Ndakubwiye intambara iriho muri iki gihe abantu bakora amavirusi barangiza bakagurisha imiti. Filime yiswe The Cure. Muganga iryo joro rimwe umuti wa virusi barawumwibye, ariko wawibwa n'umuntu utazwi, ariko ariwo bavuganaga mbaza ngo ese urishobora ko ufite umuti. This mission is of utmost importance. Hano hari umusore babwiraga ati iyi misiyo tugiye kuboherezaho yo ni ingenzi birenze. You're gonna have my own personal SEAL team. Atari kusibye ko ngiye guha abasore banjye SEAL team yanjye, kipe y'abasoja. You're gonna have an off-the-record F-35. Ati uko byamera kose no muri F-35 uraza gutanga raporo. Ezana raporo. Ati ibindi byose ndabigwa biri covered. Abintwaro abiki byose ndabigwa byuzuye. Haruhaga umusore misiyo. That's right. Nibyo nta nibindi kandi. This mission's about the cure. Ati misiyo ngiye kugwa niyo kujya kugarura umuti. Not that other treatment that loses potency over time. Ati ubu n'ubuvuzi tugiye gushaka tumaze igihe turimo turahiga twabuze. This is the miracle cure. The one Ati uyu no muti avuga ko ari umuti w'igitangaza. This is the miracle cure. that's gonna take away all traces of that disease in your daughter's system. Ati rwose uyu no muti uzavana uburwayi buri mu mubiri w'umwana wawe. Ufite umwana w'umukobwa mugeze afite ya virusi. Then when this mission's all done, Iyi misiyo rero numara kwirangiza, hell, maybe one day you can be sitting across from your daughter just like this, right? ati wenda umunsi umwe cyane umwana w'umukobwa kuri table musangira mwishimye. This table. Nawe yarakize ameze neza. She's eating a big old ice cream Nawe sundae. azaba arimo ararya ice cream nk'abandi bana bose nabanezerewe. And you look in her eyes and you see those eyes full of life. Ati rwose bizaba ari umunsi mwiza ubwo uzicara mu maso y'umwana wawe uri amaso yahuzuyemo ubuzima buzima. And you're gonna be very thankful. Hari ukuba ufite ubuzima ariko atari ubuzima buzima. Ati umunsi uzicara n'umwana ari kurya ice cream umureba mu maso uvuga ati koko umwana wanjye afite ubuzima buzima. Urumva? Thankful that I put you on this mission. Kandi ari benshi bazagushimira kuko uzaba warangije iyi mission. Bwatinze hari zazaga. All right, gentlemen. Sawa rero basore. Let's go online. And our satellite is live. Ati twitegure ndimo ndabara amafoto yanyu kuri satellite. Coordinates live. Ati rwose muri murayegera. 2 days ago, our lab in Los Angeles has been Ati iminsi ibiri laboratoire yacu ari muri Los Angeles yatatswe n'abasirikare. attacked by militants hired by Yatatswe n'abantu bameze nk'ari abasirikare ko baye batumwe n'abakompetita cyangwa se abantu duhanganye mu bucuruzi bw'imiti. competitors. Ubwo buri amasoko akora imiti cyangwa se za pharmaceutical companies zirahangana kubera ko umwe akora virus abandi bagakora imiti n'abandi bagakora imiti. Ugasanga bo baremye virus bayikize hanze. Abahitanye bareba ariko bakarwana no gucuruza iki imiti byo murabizi ni bisanzwe. Lead scientists managed to escape with their assets Ati hari umuscientist umwe agerageje kuba yacika. intact. Uwo muscientist ni ufite virus. Unfortunately, he was ambushed and the case has been stolen by this individual. Tusibye yuko ngo uyu muscientist yacikanye virusi nawe ntibyatinze uryo joro rimwe n'iminsi ibiri ishize baramurace yitwa n'uwitwa Maxwell Powell. Maxwell Powell niwe wibye virusi wifite. Mr. Powell has wasted no time in negotiating the sale. Usibye ko uyu mugabo Maxwell Powell twaramamaga ngo twaregosiye nawe turabura icyo yaduha umuti yarabyanze. Property to our competitors. Ariko aho tuvugira hagiye kuba yahura n'abakompetita cyangwa se abandi duhanganiye isoko bajya kumvikana bamuha amafaranga abahe uwo muti. Maxwell Powell niwe wibye iki
virus nako sorry nawe wibye umuti wa virus. Rendezvous buyers at their head. Aho tuvugana nanga mu masa tisana n'ubwiri bwuzuye mu minota 35 namaze guhura n'abagiye gukora iki ko bagura umuti Quarters within the next 35 minutes. mu gukora ibicoboka mu minota 35 badakunda ko abayahura nabo mwe mwamaze kumwambura umuti. Your mission is to intercept the sale and bring my case back. Basore banje mission yanyu bahaye nta yindi nugutangira mbere yuko ajya gukora iki guhura n'abaguzi cyangwa se abakompetitor bacu mukamwambura iriya case irimo umuti mukayigarura. Bruce, you'll drop Noah at his delivery point. From there on, Bruce araza guparika gatoya and he'll proceed on foot. mugenzi wawe araza kuva mu modoka aca muri iryo shyamba n'ibirenge nk'uko muribona kuri satellite. Shortcuts and should be we araza guca mu nzira z'ubusamo checkpoints. agende abatangiye kuza checkpoint bana yakabunda baramubwiye uwitwa Noah. You will push Mr. Powell to checkpoint Alpha. Ati uwitwa Rip awaraza kuvamo ugende utangira imodoka yande ya Powell umuteshe kugira ngo ave mu modoka mugenzi wawe nawe uri manuka n'ibirenge amutangira imbere ahita mukora iki amwambura kavarisi. Delta team, your orders are Delta team mwica musabwa no kuguma mu modoka nta mwivange mu ntambara bakamubonye biramutse bizambye gatoya nibwo mwahita mwivanga mu ntambara. Sawa nyakuba turakumva ntago turi bwivange mu ntambara. Mission bari kugenda bumva yoroshye umwe arava mu modoka ajya manuka n'ibirenge ace mwishyamba undi ase nk'umubatesha gatoya mugenzi wawe ahita yitambika mukore cyangwa mwambura kavarisi. Yamane ibintu biroroshye tugiye gufata umuntu umwe twereta dutaha barumva mission yoroshye dizi. Saa turabyumva Roger that baratatana bano baca hakuno abandi bakomeza harya bafitemo n'indege 566 or 59 Sapphire uranyumva. This guy should provide you with any updates. Atora kuba mu kirere aramutse hari ikizambere ko twakwiyambaza. If you need to take your doses, do it now. Bibaye byiza mwese mufite virusi mu mibiri yanyu mufite ya miti mutuma mumara amasaha 24 muyitere hakiri kare. Bose virusi barayanduye ariko bafite imiti igabanya ubukana urabona iyo witeye hano ahita haza isaha y'amasaha 24. Taking your shot, man. Mwana wakwiteye urukingo se. We have 2 hours, bro. Mwana nazafite amasaha 2 imbere nta cyihutirwa. Before you take it. Shakuza kwitera usagaje amasegonda 10. Uwo muri mwana. Amuti turaba twahubonye. Things aren't cheap. All right? They're actually quite expensive. Mwana mutura henze twitonde. Tayara bari mu ndege nabo. Uyu nawe afite virusi muri we. Agiye kwitera wa muti ugabanya ubukana bwa virusi banga kujyamo. Base, my syringe is malfunctioning. I have less than... Umuti wanjye ntabwo urimo urakora kandi sigaje minota 40. 40 minutes is plenty of time to... Minota 40 ni myinshi bagarutse hano ku kibuga cy'indege turaza kugutera umuti utoje bana nta kibazo. Bazi ko misi minota 40 barabayirangije. This disease. Ati uyu muti uzarimbura iyi ndwara burundu. But before we can do that, ariko mbere ko tubikora we must succeed today. We must succeed today. Uyu munsi turasabwa gutsinda. Noah, your daughter's counting on you. ati mukobwa wawe niwe yiringiye. Noah arangije avayo. Noah nawe babwiye ngo araza guca y'ishyamba amanuka n'ikirenge. Bagabo n'abakomanda simbuka mu modoka igenda we. This monkey gets all the action and we get to what? Dick around. Mana basenze bajya gukora mission tukuma mu modoka dutegereje paka. Aba Delta team baba babwiye ngo baraza kwivanga mu ntambara uko byakomeye. Uyu ne babwiye ngo aze guca iki y'amashyamba. Banaho baciye amashyamba. Bano bategereza mugenzi wabo hehe. Ugasoze. Tugaturi muri position. Bano ba Delta team nabo bashyiramo baritegura. Tibikoresha. Bano babwiye ngo bagume mu ikamyo yabo paka. Bombeje byakomeye. Now we wait. Obo turategereje. Okay. It's an ancient piece of shit. You should have brought the scar. Mwana ngo wakwazanye umwana nabwo bakabaye wazanye ingovu. Hano aro babwiye ngo ategereze mu modoka ze gukora iki? Wa mundi w'ibyo virusi witwa Maxwell Powell. Naca hano. ETA 2 minutes. Mu minota 2 arabaguciyeho atwaye imodoka yo mu bwoko bwa BMW British Motor Works. Cyangwa se BMW. Nawashyiramo isasu. In your position. Target in position. Agira umuziki wa start the music. Na warayicanira. Abonye umugabo ufite akavarisi aciyeho. Na warakurikira. Tayari. Zakubwiye hano hey. Heading west. Arimo arerekera mu burengerazuba. Namwe mukurikiri. Heading west. Noah, target at 3 o'clock. Musore muto 3 o'clock. Bite na rukurikiye. Nayo komeza mu burengerazuba bwa. Yakombura sirazuba. Tayari.
hari waciye amashamba uyakurikira turutse inyuma tore Go ahead and smoke him. Reaper gira vuba muhagarike bana y'igikoresho we filime tuyitangiye nababwiye umunsi n'abaha show aracari the premier wada for real midaya today the premier Sankara aya bakubwiye virusi yabaye bararwanira umuti we ubu ubona azagenda muri laboratoire Coming in from the right. we tagati yawe iraza guturuka iburyo bwa musore mutoya ahita vuba vuba nawe witambika mu muhanda no wavana y'igikoresho we bari bunduki Time to intercept 10. amasegonda icumi arabahingutse abarababona yakura umuriro na premier nakubwiye Target is ndamuswase aracyari mu nzira agenda we imodoka ziriruka bari mu muhanda y'imisozi baniga arakurikira ni Noah umukobwa we nawe ararwaye we binjiye mu buvumo tangira imbere y'ubuvumo n'abacizi gusama we tayari umusore arabangutse dore icyo bita siporo we bagabo imodoka icyo batwaye baracumva mister icyo batwaye baracumva icyo bita ikankari mister twaye BMU abayita BMU genda kure pamu bikura ariko si yuko bagabo bakoze virusi nyuma yo gukora virusi banashyira umutima niwo bashaka gushyira ku isoko. Scanning. Give me 10 seconds. Update. Basare mutoya itegura amasegonda 10 ugeze kuri waypoint. Turimo turamurebera kuri satellite bari mu misozi. Take the path on your left. Wek cy'ubumoso bw'ahantu herereye nibwo uri batangira imbere gatoya. Bagabo bateguye intambara we barapfa umuti bakoze virusi umuti niwo bashaka gushyira ku isoko. Musore muto irukanga kuko umuti w'umwana wawe uyu nafite agakobwa karwaye virusi mu maraso yako gomba bona umutafite impamvu abikora we bita impamvu abikora bagabo bica bita umuriro virusi bari intambara ziriho we chabita economic war Point Bravo. we checkpoint Bravo mwitegure namwe aronya batangirira imbere namwe Bruce namwe mwitegure inyuma ya mugenzi wanyu bari cyuma we nakubwiye uyu munsi ndabaha show bicara mu muhanda mugenzi wabo nawe ari hano bamucaho bose ekipe zimwe Right now, shoot him! Let me show you we murase piece of shit can aka ni akantu gatoya dushyiramo nakubwiye Sankara niteguye kubasha uyu munsi uraba magazine wongera urodinge we vuba vuba kagabo gatwa gafite virusi nabo gafite umutima ko ntago ari buraga kihagazaho nk'imbwa ry'uruhu nasi umusenzi sha mwana murase barasa shoferi ufite umutima we yihagazaho barasa shoferi arasa n'uwari kumwe na shoferi ubwiye ariyo bambaranye yabo data we siri kwentegere dore icyo bita kabarangari yebwaga data we inambarira nambarira hawe barapfa umuti uyu nawe imodoka y'abagenzi be habuze gatoye yebwe data we Is approaching checkpoint Bravo. umva ntago umugabo muramufata turi kumara kuri satellite haguruka musore mutoya Noah umugabo aracyari imbere akurikiwe na mugenzi wawe River ni ukurikiye arangije ajya mu muhanda arabatega Reaper, you're gonna be in the car. River agenda agace ya mugenzi wawe ari imbere ya terasi uwo mugabo gira vuba vuba akiza tagati mena gatuza n'agatobagura mena gatuza tayari imodoka irenga imanga dore imodoka iyo wari wibye umuti nakubwiye aracyari samano ubu niyo yarangira mwaryohewe Sapphire 1, you're confirmed to get back to base. wa mukobwa muto uri mu ndege utatagaruka kuri base nabona intambara irangiye mission accomplished sigaje bataba 27 mane himbazwe uyu nawe amanuka aca munsi y'umanga y'umusozi utaza hakuno ni River mwongera mandi ntanyurwa n'umuzimu wawe utazagaruka uyu nawe Noah vuba vuba amanuka umusozi ajya kureba mugenzi we. Oh, you did really good out there today. Basore Noah mukoze neza aho hasi
mwitwareza mu kibuga. Reaper's gonna bring you back to base. Ndashaka ko mutima ugaruye kuri base nona. Promise you. Mukobwa ndaza kumutabara ndabigusezeranya. Urakoze afande. Give me a secure line to Reaper. Ndashaka munshiro umurongo w'ibanga mvugane na River. Fanda aravuga ngo mushiyo umurongo w'ibanga hano yavugiraga kuri ku murongo bose bahuriyeho nk'abantu ya emisiyo araje aravuga ati bamwe umurongo w'ibanga avugana nawo nande na River ni ufite kano gaci gakesi karimo umuti River zana umuti uzana mu modoka Reaper Noah's closing in on your location. Ati Noah mugenzi wawe arimo araza ahantu herereye urebe fande. I told him that the cure is for public release. Namubwiye ko uyu muti turuwe abaturage bose bagakira public release. But you and I know very, very well that that's not going to happen. Ariko nge nawe turabizi ko uyu muti tutarubuwe isi yose kuko turashaka kubyaza amafaranga. Arimo arabwira uri mu modoka babandi batumva ni ku murongo w'ibanga. I need you to take him out. Ndashaka wice Noah. I understand, sir. Ndabyumva nyakubahwa. Fanda itabwira ufite umutigo bagenzi be bose abivugane harimo na Noah. Reba kugambanirwa ku nyumisi irangiye. Avuyeyo Noah nabaza rwose misi irarangiye. The case, huh? Nyuma na nyuma wabonye varisi mu muti. Yeah, man, you did good. Man ukoze neza bro. Ashiramo fire mode. Abazi by'imbunda buri imbunda ntabwo wapfa kurasa utamanuye buto ya fire mode. Yeah, man, you did good. Koze neza mwana. Arangije murebe kandi agatoki. Ashiramo fire mode. Arabibona. Murabye maso arahinduka. Menya yuko yagambaniwe. Arayizamura nawe itayizingura. Reba filime sasa. Ngiye kurasa. Manigara kwe parabangutse. Ni Noah. Bakozanyaho. Noah tayari. Magazine yashushe. Munda yashushe. Yashiramo indi magazine. Noah abonye amasasu yakuruye. Noah kiri igitsi. Gukurikiza umuriro nka cyagitutsi. Kagabo karabangutse. Manigara acika. Manigara acika. Manuka ku manga y'umusozi. Genda shinga imbavu. Urutare. Cyawe. Manuka. Cyawe datawe. Shinga umugongo. Ukurikiza amasasu. Ndakubwiye ibintu nk'ibi nta muntu wizera ubundi. What the hell is going on? Mwana Reaper bigenze bitaho ngaho. He's gone, sir. Arancitse fande. Jesus Christ. Mana nyagasani Jesus Christ. You just bring me my case back. Zana imfunguzo zanjye. Muhigo wa musenzi. Bakira. Nyakubahwa. Abari baje kugura imiti turabona bafite imodoka nyinshi. Imodoka 9, 12, 15. Zirimo ziraza zegeraho Reaper ari kandi Reaper ni ufite umuti. 3 tells me enemy personnel. Reaper na muri ya mafoto akufata kuri satellite. Umwanzi arimo araza aho ngaho abari baje kugura uwo muti banza baje kukwiba. Babonye ko agomba kubahereza koze iki atahageze. Barimo baraza aho ngaho. Ya aracherisa Canada Premier umva. Narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, amasaramanje, imitako yo mu nzu, amagariderobe, ibitanda. Buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose. Wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture. Ibaza n'abantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza. Nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana. Saramanzi byiza cyane. Hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe. Kubera ukuntu haba hasa. Channel byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusajya kuri Kwizerwa Arts Furniture. Ikaze muri Vibratas Plus Limited. Abagabo mu gihe cyo kurangiza vuba twabadabagije ngiyi product ya Sanya Powder ibavura mu minsi 10 gusa. Abafite igwingira y'igitsina hano hari ibinini bibavura vuba byihuse iminsi 30 yonyine. Burya rero ngo ukomye urusyo ku maningasire niyo mpamvu abakobwa n'abadamu twabahaye product nziza cyane hano z'umwimerere. Sweet Mami hari 4-in-1 on facial solution ni products bavura babane bari imihango babara bageze mu gihe cy'uburumbuke
izibavura vuba byihuse. Iki nanone burya abaganga y'abashakanye ntabwo yagira neza, hariho kwiyongera kw'ibiro byinshi bikabije. Niyo mpamvu hari ibinini bya Loose Weight Tablet kandi bibafasha mu kanya nk'ako guhumbya. Mushaka gusohoka musa neza, mushaka kugira skin nziza ikeye bya nyabyo, ngi Marathon Oil, hari Licorice Oil. Ni amavuta meza atangaje abavura ibiheri, akaba skin nziza inyereye buri bugaragara. Udushaka kuduhamagara kugira aho dukorera, ngiyo nimero kuri screen yawe 079 16 75 382. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Mike floor ya mbere, umuryango ni 23. Ushaka product yacu utageze aho dukorera, dukora delivery. Abari mu ntara mwishyura kuri kode yacu mbere, abari muri Kigali rwose ntabwo byihuse, motari wacu kabagezaho mu kwishyura abagezeho. Platforms zacu dukoresha hari Instagram Vibratas rwa Facebook, Vibratas rwa YouTube channel yacu ni Vibratas TV. Murakoze cyane murakarama. Dore ibintu bituma umugabo n'umugore bashakana: kubyara no kwagura umuryango, kugwiza ubutunzi, kugakubita ndetse no gukora byimazeyo. Uretse ko ino minsi ingo nyinshi byamaze kwanga pe kuko urwego rw'imikorere rwagabanutse. Niyo mpamvu Mega Global Market yakuzaniye products zikorwa n'inganda zikomeye nk'izo muri Amerika, India na China, zikatugeraho hano ku cyicaro mu Rwanda, aho bagufitiye nka Best X Power Coffee for Men, ifasha abagabo gusubirana ikuzo bahoranye mu gitanda, ikanabungabunga ubuzima bwa prostate. Si ibyo gusa kandi kuko bagufitiye izindi products nyinshi nka Best Lady Care, ifasha abagore kugira ubushake mu bubere, ikanaringaniza imisemburo. Best Fish Oil, ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Best Brain Booster, ifasha ubuzima bw'ubwonko. Best Men Prime, ifasha ku buzima bw'imyanya myibarukiro ku bagabo harimo prostate n'ibindi bice. Best Brain Gummies, ifasha gukura neza ku bwonko bw'abana, ikarinda no kugwingira. Naho abafite umubyibuho ukabije bagufitiye Best Fit and Detox Tea, icyayi gifasha gusohora imyanda mu mubiri n'ibinure bidakenewe. Dukorera Kicukiro Centre, urenze ku karere, ku nyubako iriho ibyapa bya Mega na Goodrich, ahazwi nko kuba Dezami. Waduhamagara kuri 0788 307 794 cyangwa 0788 302 773. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko nagereye kwa Eric Tech, ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane. Kwa Eric Tech akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana. Noneho urumva ibaza nawe sankaraho mavuzi ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki? Bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com
aho bagufitiye uburyo bwo kubona abasubscribers n'abafollowers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciro ho ni nk'aho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'abasubscribers aba ari abanyabo. Byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Reba filime sasa. Nambarira cyakomeje. Shaka buryo cy'wava ngaho. Haje kombo y'imodoka nka 10 dore bimisiri. Chewe gadata we. Get out of there, go. Ripa vahonga onona abaje bafite igitwi gikoresha. Bafite bakora bunduki na mtoto wa bunduki. Bavayo. Oh! Aya. Ripa fiti nyirukansi. Fiti modoka yirukanga we. Raka. Na waratangira. Bakabwa nayo yarema nasubira kuri base. Sapphire 1, we gotta sit you. Sapphire 1 tumwe situation itari nziza. Bikunze wasubira inyuma. Backup for Reaper. Dokeneye kutanga backup cyangwa se umusada kuri mugenzi wa Reaper. For me. Hari abasenze baje kumwataka. Bakabwa reba iminota sigara isiga 21. I need my next dose as soon as possible. Nene koko banera indi dose. You just turn around, take I will double your pay na kukwira amafaranga ngo bakwishyurwa kuri mission. this problem. Are you fucking serious? Utomba uri serious? I just completed the mission. Mission ko ari yarangiye. I'm gonna land. Have my shot ready for me. Ngomba kurandinga na minota sigaje. What I'm telling you to do, you are not. Mukobwa wenye ndifanda ukurikiza ibyo ngubwiriza ntabwo negeka. Sobira inyuma ugenda utabare mugenzi wawe se tu. Get it done before it's too late. Ahubwo ugenda utabare amasaha atarakurengana. Kumbano wari wacitse. Nowa yamenye ukuri ko rafandi wawe yabavuyemo. Nowa waratangira. Kumbe mugenzi wabo Reaper nawe arabamutangiye. Basanze tumuitane cyamana nawe. Reaper. Sapphire 1's gonna take care of this one for you. Sapphire agiye kubikurikira naje kugutabara. Amenye ko mugenzi w'indege yaje. Tayare. Indege yaje irasa. Indege yaje. Baminjira mu masasu. Ewe mwitunga we. Indege yaje caho. Nambarira. All the rest on his own. Ibindi Reaper uratse wakata Reaper abyitaho. Urakoze abakubavanye mu nzira. Ahubwo kurikirana mugenzi wawe nde? Mugenzi wabo Noah. Wigize ikinani. Batanja kwesha kona Reaper nako Noah ari wigize ikinani. Umbe Noah. Aya mashyamba yarasanzwe yazi. Hari nawe yagiye atsimba imbunda mu buvumo. Arapashira nawe. 60 seconds. Mu masegonda atarenze 60 navuga umuntu tumwe bugeze kuri Noah nawe umuhitane. Babwira uw'indege. Noah pakira ibikoresho. Noah hano yarasanzwe hazi. Yarasanzwe afite imbunda mu buvumo. On the target. Umva Noah ndimo ndamureba kuri target. Ari hafi muri ayo mashyamba w'imwivugana. Noah avana ibikoresho. Noah ari maraza. Tayari! Misire data we! Misire ku mutwe. Habura gato. He's still moving. Okay, continue engaging. Utaramupima nutegereze kuba wacika. Akurikira ka Noah. Noah ni umusore mutubangutse. Aya. Hindura icyuma we. Hindura icyuma. Maniga. Kagabo ushaka shinzi mbavukari. Yawe reba. Inyuma kwe. Reba kuri tagisi. Yawe tata we. Hano hari ubuvumo. Fakura samba kuri umusaso ariko sinzi. Yenjira ubuvumo. Don't even think about coming back here before he's dead. Umba udatageza mugobwe kwagaruka kuri base uwo musore taramwica. Ibazo umuntu mwazanye muri misiyo akareba gutuma kwica. We've arrived at the south entrance of the tunnel. Umba atageza ku muryango w'amajyepfo w'ubuvumo. Atagira umuntu wese ugaruka atarica Noah. Ibazo umuntu w'umuvandimwe wanyu mwajanye kuri misiyo bakambatumaho mu muhitane. Ese wowe nutabuzi kavana reba ku Whoever takes Noah out gets $100,000. Umuntu uri bwica Noah ndamuha $100,000 na amafaranga menshi. Yongera ku mushahara wanyu. Barisuka abasore. Barisuka. Kumbe Noah nawe ni bandi. Yazanye ibiturika. Ubuvumo bwose arabutega. Bwose za landmine. Baza ku buvumo.
agasore bihambiriye baze muri umuntu urwana afite impamvu abatandukanye n'urwana ashaka amafaranga nowe yifitiye umwana w'umukobwa urwaye virusi yamunze bano bari bararwana bashaka amafaranga benje n'ubuvumo fanda turimo turageramo indani musazi turaje tumurase bite birangira kumbuka bazanya hari wakaraje ku rutsinga mine zose cyangwa data bose ndani rangije Noah boy Noah bagenzi be aho mwari munda kuma ibiryo sha batarumena mabuye Garcia Bastard zabakoramo imbecile kagabo nabasigaye hanze akiri tunda. Give me a sit rep. What's going on with now that we meze bit atrada tubicemura akivuga ngo babicemure hari wasotse nabi yewe data hari wababicemuriyo afande bigiye kuducemura nibyo bidukemura agaruka turubicemure kumba ripa mu muhanda ripa byakomeye we geze hano imodoka ijyana muri reverse bitensi iramera kurusha izindi n'abaza bahereza barimo barapfa umuti uri bubona uyu muti arabona agafaranga virusi yo tayari iri ku baturage umuti niwo barimo barapfa birimo irahawe bayise the cure the premier for real ku giti niwo bibera we kuri bitandatu byawe araka no wari muri bagenzi be Noah umusazi mu murase biroroshe uyu nawe yivira n'undi waruje kugura umuti arabahereza cyambaye grenade ku rutugu Ripara chegera achomora pini muri grenade akwema pini wa musenzo wakafe wasosa kahamirwe bakuye pini muri grenade soka ketwe ngora wa mgawe chebwe data we pini miraha we nakubwiye sangara nazigiye we hani nambara barapfumuti wa virusi ubona uhinduka miliyoneri mu masegonda nakubwiye bitandatu bya kugeza ntabwo ubuhombye bayise the cure ire we dore abandi mu muhanda ntambara ziraha we abasenzi bafite ikitwa igikorero sinzwe n'ubuvana amahoro fata misire kira muri tagati arangije afungura sentire raka ripa napima mapine ripa there bapima umusozi baridura umusozi dore amabuye y'umusozi cepwe tata we Reaper yongera yicara mu modoka mw'ikankari videya tudeya yewe mwihuze bihuta ikiko bahuta isosi bamenye umusozi yinjira ubuvumo ameingia ndani ya buvumo arabaca inyuma y'ubuvumo sasa bageze zirakurura hano ni igifunzo gikora bose amasasu yabashiranye bose bazanye kuri misiyo ariko uyafite impamvu arwana kumbe Reaper imbere yawe hari construction zone hari chantier hari abari kubaka umuntu uza ikiraro bageze hano zirirenga hari abari kwishensiya chantier ngo niyo chantier mu cyongereza ibiti bivayo cyambara V8 irirenga chantier ngo niyo chantier mu cyongereza aba nawo mu buvumo sasa aba mu buvumo baragigira bagabo ambara we baracyafite umena mu mirimo makeya bibuturikira hagati yabo senzi mena mugenzi wa gatorero zongere buriya ntuzarwane n'umuntu afite impamvu arwana wowe uraho ushaka amafaranga ayare Reaper dore imodoka kagabo karatwara ageze hano ukandeba inyuma gatoya abagabo bara sasa abasenzi kanze mbongeze
ngo burya nuho umuntu uzamwongeze nuho umuntu muzamuhera imwe azane yitwa gasafuriya we mashini gani y'urutambi umuhanda rwagati yakubwiye ubu uzamwongeze yakubwiye kuri bitaro byawe ku biti ntabwo ubuhombye bamwishe ripa yakubwiye da premier bari gupfa umuti virusi irahari tayarageze mu baturage bari gupfa umuti bari gupfa umuti bari gupfa umuti ubona umuti afite amamiliyari dore ibyo biti intambara y'umuti we n'iyi filime ni umuti urayisanga ku giti dawa ya moto ni moto dawa ya moto ni igiti gatangira kumbe mugenzi we Nowa yagambaniwe buriya ngo uw'Imana igishize akaboko niyo waroga inshuro 100 ntacyo yaba akagabo karacyari kazima kagabo kavayo kamenya ukuri arafite kanuza arebera abo bagenzi babo baherereye bakiri bazima abona hasigaye umwe Reaper nande nuri mu ndege kagabo gafite umutima kagabo gafite umutima arimo aragenda nawe inyuma ye wa mukobwa Zafal nakora umuriro we nakubwiye uw'Imana igifatiye ukuboko uw'Imana igikunze niyo waroga usubizamo niyo waroga icurishana we ntacyo yaba umukobwa virusi irazamuka umukobwa arafite inota bikeya virusi irazamuka tangira kurerembura amererembure iminota 0 arwana n'ubuzima arahanyanyaza ariko manega yitsimba hakuno manuka munsi y'ikiraro manuka munsi yo ku kinamba bana ibikoresho duhangane kumbe ubwo manura indege ukontora indege byanze maniga nakubwiye mukobwa nawe ubuzima buri habi mukobwa nawe arimo ararerembura kontora indege bitangira kwanga maniga yarataye imbunda subira inyuma afata igikoresho ishyiramo yirekuriraho baneza kuri mugenzi we binjira amasaza ashyiramo indi magazine ayare mugenzi we yagize gutya asimbutsamo intebe yagiye abuze kontorori yewe tahabura gato Nowa ahagabo nawe umugabo narenga ntago azapfa pe umugabo gupfa ko biri kuri rangije hano harabazaga hano harabaribereye mu butembere bageze amaho bari baje mu butembere aho sheri badufata kariri bada kwifatira kariri DJ Eddie nako DJ Eddie wo kuruyenze arasohokanya n'umukunzi shewe sheri ubusano hano komera ukari hazima hahiye ryari haza umuribwe dude mwana yo yo bene wanyu ufite imodoka nzajya kuranda wa musenzi we nuko wewe imodoka yanjye nuko niba udashaka isasu wasohotse imodoka yawe nayo yitware nta kibazo yanegana yarayiba aratangira njye ndakamodoka kaba kajyana batyo yari atinyirukansi arimo aragenda areba mugenzi waho aherereye arakuritse light yari afite location yiwe after mission yari yahawe aranje mission baramubitraying after mission kobwa yafunguye umutaka buzima buri habi ni Zafa ataya miti gabanyukana bwa virusi ariko ngugabanya amasaha 28 kobwa umutina buramucika Nibasha afite inyatsi zimwe ziko ngo turawanze yanyatsi y'igishegabo buri ari inyatsi y'ingore hiraga kubitwa n'ingwa ko irakuzonga shawe none inyatsi y'ingabo yo nimo gake aho iyi gishegabo yo biba bivanze iragukanyaga nimwe bitabona urukwega ntoryi irakuzonga niyo umukobwa afite yitera umuti biranga
yitera umuti biranga arawijomba koko ko bw'amahirwe uremera awi niyo nyatsi y'igishegabo hayiwe manu himpaswe hey manu nabaye irya none uruwo gushimirwa iteka ryose mukobwa mani nabikoze nakubwiye nyatsi y'igishega biragatsindwa ayacaga yikavyo yigiriye. Every one of those incompetent bastards is dead. Atabasenzi bose kaduhanganye nabo Reaper bose bapfuye. Noah's out there. Sibyo ko Noah ari hano hanze. And he's gonna be looking for you, Reaper. Kandi ko biri kose Noah ari maraguhiga. To get me that case before he... Ndashaka umubone mbere yuko akubona nashaka iyo case. Umba kiri maravuga. Noah! Abenu uri modoka ya mugenzi we. Chebwa data we. Modoka ya Reaper. Uzongere wa musenzi we. Kagabo nakiyabirize. Umwana wanjye agomba buna umuti. Noah vayo. Hey! Bagabo barihambira. Modoka ira mu giti. Era mu giti.net. Hariya hejuru niho wandika voice.akadomo.net. Kumbe! Reaper muturuka inyuma. Nigishurutsinga. Mbone gishurutsinga. Bana ya pistol. Kuraho slider. Bagabo ziragigira. Mucumita mu giti inyuma. Afata mu rubavu. Giti gisongoye. Kagabo nakarame reba ukuntu kireshya. Maze acije mu mwijima tu. Cyangwa nko munuza. Mugihaha. Bose n'abasirikare nawe wagaya. Sara gufata imbunda wa musenzi we. Shyiramo indi magazine. Ngo bafite isereri yashinze imbavu kenshi. Shyiramo. Nawe bana icyuma aramubaga. Senzira. Bambi. Basirikare. Barakomagurana. Bitata we. Modoka. Iracyari mu giti.net. Bagabo. Bose. N'abasirikare hamwe. Deturune. Bagabo karabangutse we. Bagabo zira. Hey. Tuza sha. Tuza. Turiza muri Nyagasani. Calm down. Calm down. Tuza. Tuza. Yawe. Bagabo. Yeah. Shingisha umugongo. Kandi ngoto. Bipfunsi kigabo kirakomeye. N'abafata ingoto n'abarayikanda nakiniga ariko bose baranigana. Bose n'abasore mushyira hagati y'ibiti. Amamodoka iramanuka. Namuniga umugabo. Tangira kuririmbura. Kanzi ngoto. Kandi ngoto. Kandi ngoto. Pati ngoto arayikanda Kagabo. Tangira kubona ibiyeziyeze. Tangira kubona haje urubura iyo umuntu agiye gupfa abona ibintu bidahari. Kanzi ngoto umugabo nari mu rubura. Hey! Ariko ukabona urupfa akabona imbunda. Abagaraga akanyamasengesho. Yarakanize. Gaza gafata ubutaci. Gakurura imbunda. Karangire karayegura. Reba filime. Reaper kirangaye. Reba filime. Awe. Mugatuza. Ashiraho. Modoka ijya mu giti neza. Iparike bande y'igiti. Si bitandatu se. Niyo ya parikingi ku giti. Hey. Warangiza ugakubita n'umugabo ngo urabona wowe abasirikare baba barariwe ntuzakinisha umusoja. Niyo yaba ari retired.
ujye ugenda gake. Abagabo baba baraciye mu bintu bikomeye, warangiza ukazana igikoma ngo urabona ngo kamaze, ngo urabona ngo twarakuranye ngo kwa padiri kuri paruwasi. Civilian ijya ufunga umunwa no kubita n'umusirikare. Ugenda gake. Umusore yavuyeyo n'umutara ufite, hasigaye intambara yiwe na Fandi. Hey Noah Fandi sasa nadi zona nahamagara. I know you can hear me. Ndabizi uri muranyuma nawe namugambaniye ngo bamwice, And I know you're upset. kandi ndabizi wanarakaye. But what you don't understand is this. Ariko ikintu kimwe utari masobanukirwa ni iki ngiki. We cannot give this cure to the public. Ntabwo uyu muti twawuha isi yose, ntabwo we can't give the cure to the public. The world's population is approaching 9 billion Ati iyi si irimo iruzu imaze kuzuramo abaturage za kuri miliyari 9. people. We release this medication and we will have catastrophic consequences. Nituramuka dufashe uyu muti tukawuha isi yose biraza kubyara ingaruka zitari nziza. Now I promised you I'd take care of your daughter, Nagusezeranye ko ndita ku mukobwa wawe, and I'll keep that promise. kandi iryo sezerano rwose njye nzarikurikiza, nzanabikora. Bomba abantu. But you must return to me what is mine. Ariko ugomba ngarurire ibyanjye. You do that, everything that's happened is behind us. Uramutse uzaniye uwo muti, ibyabaye byose twabisiga inyuma. Your daughter's counting on you, Noah. Ati mukobwa wawe nawe yiringiye Noah. And you are running out of time. Kandi igihe kirimo kirakurengana. Oya. Are running out of time. Ahubwo Fandi nawe igihe cyarenganye. Ntabwo igihe kirandengana, afite umuti w'umwana wanjye. Ahubwo igihe nawe kirimo kirarengana. Uzo ko byagenda kose. Hasigaye intambara ya Fandi na Noah. Hasigaye intambara yande nande na Noah. Oh! Iyi filime niba ifite kabiri yayo nibyo nazi, ariko byamera kose ntabwo yabura. Biraherera he ibi byo muzabona muri kabiri we. Umusore ahanganye na Fandi, bamwohereza abandi basirikare. Nimuzacikwe na Premier Firile, ndabakunda cyane cyane. Kwanza ndi wano umubonjo. Yeah, aracari Sakala the Premier umva. Narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, amasaramanje, imitako yo mu nzu, amagariderobe, ibitanda. Buriya nta kintu cyobaza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda, ndetse aho waba uri hose wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture ibaza n'abantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza, nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana, saramanje byiza cyane, hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe kubera ukuntu haba hasa. Ukeneye byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa